Om Swastiastu. Inggih didene sarang sami sani wangian titiang. Asa punik ketaler alit-alit sarang sami sani tresna singin titiang. Titiang niputu Indah Ayu Tari pinaka penyuluh bahasa Bali Provinsi Bali sani pole Amongan ring Kelurahan Daupuri Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar. Inggih sani mangkin titiang pacang nyarangin alit-alit sarang sami melajahin indik sangaran tradisional Bali utawi jaja Bali. Inggih sedurung lanturang titiang untuk pepelajaran indik sangaran tradisional Bali. Acang ngaturunin yang titiang selami awuku puniki pepelajarannya nih mepaikotan sarang sanganan tradisional Bali utawi jaja Bali. Ring rahinane mangkin inggih punika sanganan tradisional Bali utawi jaja Bali. Ring rahinane benjang inggih punika tata cara makarya jaja bendu. Sani kaping 3 ring rahina Buddha inggih punika jaja batun bedil. Sani kaping 4 ring rahina Waraspati inggih punika jaja ongol-ongol. Tur sani piring umpur evaluasi jaja Bali. Inggih sani mangkin miring sarang-sarang melajahin indik sanganan tradisional Bali miwah imbenya. Inggih dedene sarang sami sanganan tradisional Bali inggih punika wantah sanganan utawi ajeng-ajengan sane akeh keadol ring pasar tradisional ring Bali. Ya diastun sampun akeh wenten ajengan-ajengan sani instan miwah impor saking dura negara. Sanganan tradisional Bali puniki kantun kesenengin oleh keramu Baline santukan makudang-kudang alasan. Minakadi pengharga nyani sani nentenel tur rasa nyani sani jan. Taler akeh pisan pilihan sani kesayagayang. Iriki taler sanganan tradisional Bali utawi jaja Bali akeh kasuguhang ritat kala wenten upekara yatnya. Makuehnya nih jaja tradisional Bali utawi sanganan tradisional Bali puniki inggih punika wimbanyane wenten ongol-ongol, sumping, jaja bendu, batun bedil, jaja lupis, kalian miwah sanilianan. Inggih sani mangkin durusang cawis piraken ringsor puniki. Napike manten aran-aran jaja Bali utawi sanganan tradisional Bali sani tiosan nggih. Durusang cawis ring kolom komentar. Inggih dedene sarang sami iwawu sampun aturang titiang indik sanganan tradisional Bali utawi jaja Bali. Taler aturun yang titiang malih sampunang lali tetap nganutin protokol kesehatan inggih punika nganggen masker, jaga jarak, lan wajikin tangani. Umugi je COVID-19 tulis metilan. Inggih dumugi napi sani aturang titiang iwawu wenten pikeunah nyana. Puputang titiang antuk para masanti. Om Santi 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 Om.